Behleli khona unesimanga ebukhoneni bakhe unenjabu igama lakhe liyisiphephelo ngiyamazi bengithi ngidawuchubeka nalenzaba yami yalo mpristi yalona konje yalo mbuso waleli yabani umzalwane umbusi waleli kusi lo mbuso walelive bazalwane utengemandla utofuna bakhe ngoba naye uthi establishela ikingdom yakhe noma ngabe lokhu inebuhlungu nesihlungu lesingaka le kingdom yakhe akanandzaba akafuni kuyayethwana netingelo sikake ufuna abantu ngakubafuna ngato tonke tindlela utabakhanga ngalobukhathi balomhlaba abakhange ngale mali lesechithisakala la kulomhlaba atikhangele yena kufuna thini lesemukele Jesu Kristu sivule emehlo sicaphelisise sende njani bazalwane sivule emehlo sicaphelisise singahambi nje kulomhlaba ngathi sihamba ngemhlane kwasho sisothi sakithi amen sisuma sinyathela kulomhlaba sathi kuthi akusike ekhaya lo mhlaba lo uconze kusidibha phasi bathi bazalwane kunelivi lelimbusise ngilithole la ku YouTube kunabala bakhuluma nje some less than a minute or so iwambusisa lo mfana uthi kunelivi lengilive lichazwa ngomunye makayikhuluma lo muntu lenzaba yakhe uthi lo tihlabelo 23 asesemvuleni bazalwane tihlabelelo 23 lihlabelelo satiwa cishe wonke umuntu angade noma abantu bethu bayasathi inkosi yami ngoba sekwayekelana la itikolweni inkosi yami ukuziswa kunakhunjana abantu babo assembly next bantwana bashe amavesi wawusisho nje sihlabelo sakhula usifunze esikolweni ayi Sunday school kuphela kuphi esikolweni sisho sonke kodwa sekwaphela lesinye saso besisisho lesi hlabelelo 23 uconzakela umuntu lapha kunakhunjana verse nakhunjana uyabona bazalwana was baptized ngibhajetiswe ngemlilo uma ngiva lo mfana ayichaza lenzaba yalo verse 5 asesemfunza ungicebela itafula embi kwami netitsatami tibuka ugcobisa inhloko yami ngemafutha inzebe yami iyaphuphuma ulanza ke ngalenzebe lephuphuma ngase ngiyabhajatiswa athi asengisherishele labazalwane into sherisha kona nje bazalwane lomela uthi ke lona kunjani leka Israyeli lenkosi yayi-invite lama guest letivakashitayo letiqave iti-invite besenda ibanquet seyathi mosibanquet ibanquet phela ngiledina lenkulu leyendiwe inkosi
kuphekwa kudla lonke luhlobo wena lolumnanzi kuqhokwe ngiyakutshela wena uma uya kubanquet nje awumani nje ufane into esifana kalo invite inkosi special invitation isiphumele wena kwathiwe emnyango kaphi ujijelwa ikhadi lana nakusho amen so kuthiwa ke ibanquet uma uthi nje ngiyakubanquet ufuna ucabange kaningi ukuthi la inhloko ke unohamba umahlahla nje amen nesicathulo nje utasikhetha unomuntu ngodleke nje noma kube ngisiphi nalolo gqokile utakwenda njani ufaka kwelikhethelo kuhle umuntu wena agcokela kuyawushadisa wakho umva uinvite yini na inkosi bese seliyedekwa kuleli tafula yahlotshiswa naleli tafula lakhona dibekwe leti mfoloko lesake sakhuluma ngato lapha sasithi inhlobo nale mikhwa kubekwe nalama glass nawo futhi nawo ehlukile ngathi kodrink nje afana nale ngathi champagne msalwane wami amen ya lawe toaster nje ehlukile ngendi mistake amen yakudibela itafule uthi ke lona ke msalwane ke sengiyandeda nje uthi ke lona ke dintsapho kutawufika isikhathi wonke umuntu uyahlala kuyanatha la etafuleni la etafuleni kuyaqwatshiswa nalabantu abahamba bacwabisa bahamba bacwabisa ini na leti nkomishi tenu lama glass enu leti nzebe tenu nesiswati but uthi bathatha i-direction enkosini dawunathwa ibe empty kutawusho inkosi kuthambani ubani bofike nento inicwabise ubani salinyekela ngasayicwabisi kusho ukuthi la mase empty le yakho bangasayicwabisi kusho ukuthi inkosi sayicedzile ngawe ukukhulumisa seyenele ngekuthi ube njani ube sivaka songanyihamba songana njani songahamba say empty inzebe yakho ayisagcwatshiswa songahamba uyishipha lesi one inqubo yale Israel uthi two kubantu awufike bayiqwabise lenzebe uma iqwatshiswa nje siyili kusho ukuthi natha leyo nzebe leyo uthi ngeke uyicethe uhamba inkosi seyicedzile ngawo uthi kunanahlobo nalesithathu lolu xwabiselwako lona lingaqwatshiselwa iphuphume lenzebe ihlowe ukuthi ithi inkosi ungahambi hlala la kule palace yayo hlala lapha kule banquet hall yayo hlala lapha kule tafula ithi ngithokothile ngawe wena unothanziwe wami hlala ungasahambi palace hlala uthi Davida inzebe yami uyiqwabisa into enjani iphuphume meaning ngilothanziwe mine ngilethithiwe kangihlale kule palace yebazalwane niyambona yini lo nkulunkulu wezulu loluthando lwakhe wekuthi uthi kasihlale ebukhoneni bakhe he does not want us to leave his banquet table akafuni
akafuni sishiye ini na lesitafula lakhe le. Umakathi kanobhali wena uNkulunkulu usikhuphulela kuphi na? Sikhuphulele nale. Kule nala sibitelwe kuhlala ile permanently ngoba singlabathanziwe. Tivakashi takhe let akaqedzi, he wants to come, usafuna kukhulumana atihlale. Iya overflow ake yakhe nkonkomishi. Amen. That is the God that you worship. Akumangalisi ke mzalwane, uNkulunkulu sikhathi lesiningi yathi Jesu sithi Jesu ufuna inhlitiyo, but lendlela likabeka ngayo kwekuthi lenhlitiyo ifuna njani. Awufunza Revelation 20, Sambulo 20 verse 3. Awulaphedleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe unenjabulo. 20 verse 3. Sambulo 20 verse 3. Revelation 20 verse 3. It's not that way. Or 3 verse 20. 3:20 there. Lalela pha ngimemncanyango ngiyanconcotha le ngamavajesu lawo. Nangabe umuntu evala ivila livila Jesu avule umnyango wenhlitiyo yakhe. Mina ngiyawungena kuye, ngifike ngendeni, afike endeni. Afike Jesu kudekwa litafu. Uthi Jesu tawudla nami ngidle. Lizulu ngiko likhuluma ngekudla. Lizulu ungamangali mzalwane malikhulumako likhulume ngekudla. uNkulunkulu lenzaba wayidemonstrate abantwana baka-Israyeli wathi mina eliqhobo ngabakudla kwenu, watehlisa abantwana baka-Israyeli wabayimana. Why? Because it's all about the banquet table. It's all about the banquet hall. It's all about khuphukeliswa enaleni. It's about dining. Lo mbuso lasibuthi esimithwele uwo bazalwane ngumbuso wani wekudla enaleni. Kudla uthi uyathi umfundisi mangele kwekuthi lo Johane ingcondo yami yagijima iya John 6. If you have time ngicela ufike ekhaya ufunde John 6. Uyathi Jesu ukhuluma ngithena usinkwa. Mina ngisinkwa sekuphila. Lofuna kuphila kwaphakathe akete adle mine. Anathe ingati yami adle inyama yami. Ngalobusuku lanikelwa ngabo wathatha sinkwa wasibusisa wase uthi dlanini lokhu ngaso sonke isikhathi. We are at a banquet table bazalwane. Ngicela uhambe ngentiki uthi noma uhlangana nani eningiyayithatha
ngiyayithanza le ndzaba ngoba lo mbhalo wesihlabeleli uqale wengqalapha ku-4 verse 4 wathi noma ngihambe esigodini semthundiwe kufa noma ngihamba esigodini selithundile kufa noma ngihamba etinkingeni etingcinambenene kulingweni etihlushweni ekwethukeni ekukhwenseni ekubukelweni phase ekubukelweni lilungelo lami ekudzelelweni etinhluphekweni ekulahlekelwa yini noma yabona le nto leyo what's your journey? There is a table that is laid for me, and the table uma sengifike kuyo indlebe yami will be filled, overflowing. Meaning stay, my child, stay on this table. Akuzange kube njalo yini Josefa uhambe phe Josefa namhla wena songibabe kuFaro sosetafuleni phela uhambe phi besikhuluma ngayo idolo sithi wafaswa ushido njalo lo mbhalo wesihlabelelo 105 wathi wafaswa ngani na ngakuzankosi kwabuya tinketane la etinyaweni akazange hamba matsha nje afrinje makaya lapha eGibhithe yenzalwane wahamba umhlaba wonke wambona athi lesayini siboshwa sigangile sikhulu. Amen. Sigangile ngathi kwaba malula lokubeka lecala la Josefa. Kwathiwa vele wangena kule livaboshiwe. Wangena kuleli vende njani? Ngabe ePotiphar wasithatha lesibinzi sekuthatha konke ikhiyata kakho unike lo muntu lebekaboshiwe kanjena na. Ngiyasola sibambuda na. Kusho nandvutsa uningcolile wena. Goche gcineni mina ngibabe kuNkulunkulu ngende ngaba yini ngaba ngibabe kuFaro. Nobaba buthathisa kuye konke kude lokwendawo outside the will of the Father. Amen. Amen. Hallelujah. UNkulunkulu akumangalisi basana ungabomangala uma ufunza ngaye athina ukudla uzama ukubekela silapha etafuleni lami. I want to stay, I want you to abide forever kuleli tafula lami. You are not going to leave it. Kocha vuma kuvivini. Vuma kwenda njani? Kuvivini. Kucela ngoba mina leli tafula leli lekuthiwa don't leave the table, my child. Inkosi sathi iyayidzinga ikhampani yakho ayifuni inqamuke le company. It's besi director laba sevako labo yindani wapsa I overflow lapha, overflow lapha, overflow lapha, overflow meaning hlala letafula wena letafula uyathandwa hlala lapho nini balenkosi elizulu ngoba wena uyahlala kulesigodlo hlala utinte hey wena ungajaki kusukuma aliwena lidlalelwe wena leli tafula ehleli khona